اف دیمنین کنال سر اکران روداوی ببینن دیمنین گند بیلنه جروداوی را تایبت هاتن اکشاندن و شاندن لوی گندی نود مالباتن عربین هاویرده هبون اف دیمنین روی گندینه پشتی کتنا رژیم اسد پرانی وان مالباتان جو گند در کتن تنه کمی 15 مالباتان مانه لهمبر وی 8 مالباتن کرد جو گند در کتبون لتنه 12 مالبات وگریان افرینی اسمت خليل سروكي خواجهية أنا كسي بالبلج بالبلا عفريني اللي قالمنا كاك اسمت دما تخوش ببخيراتي من حسكر سرچاواس بوريز براي دلال سرچاوي من كاك اسمت چقاس عرب لجمع مانا چقاس در كتنا أنا فيجود الجماعة نود مال عرب هابي لجند نهاجي كمتري 15 مال ماي ایوانجی مالد وان لگندید وان خرابینه نجاهزن دبین زارو کنوان هن لمکتبه دبستانی هم اری بس مکتب خلاص بی یا جی خانیت خلو داره آماده بکن چه کد هاوی جی هم كاك اسمت يعني افانا افيكو درت كفن بدل خود درت كفن يانجي چاوا درد کم نخواست پروسه در کتن آوان بزانه بیم یعنی بچرنگی درد کم کش وان را دبیجه بزوری تین در خستن چاوه پشتی کتن رژیمه هر کس به خودشو گنده خود و الوداره یعنی بدلی خودشو نه کسی لی او که بدلی خودش تبچو آها کسی کمانه خلق کدرینه عربین کدرینه عربن هنه وقت 5 مال ادل بينا و 4-5 مال خلقي حلب و 2 مال يا حمصين اها كرديكو يعني مثلا او عربين كو دركتنا مال وان خودي وگريانه يان او مال فالا مانه نانا مال هين پر فالانه جي نها حيانها 12 مال دو مال يعني وگرين گند و ام هر روز تليفون خلقي گندي خود کنم دبین وگرن لورتشتنای مالد و بوشن مالد و والانه اینها حتی نه هرود دوهات هرود مالات او ان كدرتنا جهين خو يعني او كردين كو هين ونگر يعني لكدر دمينن ها هاونا نها پر لحلبنا لتاقاش مقصود و اشرفينا خلقي مي شهباي شونه حلب و دگرن گندها تشتكيدن من خواست بزانبم ريا شنو هاتنا حلب وعفرين فكريه ري فكريه ونها حواجز نا كاسي ناس كنينن ونا تاستنجل بيشه خلقي كي وگره تناي اما روتين پر بچوي كاي دارن لجام امن العام نها نافذ خو يدسجنن وتين خلقي وگره شهاده تعريف ددنه معنی وگره يعني بين هفنا وان وقت تسویه چی کری تشتكيدن مثلا بارگاهين چکداران هين لور مانه يعني هين جروبين چکدار مانه لعفرين ناحيين عفرين هابن حواجز برندكن حواجز شرطه راكرن حواجز فصائل راكرن برهندك لجندا مانه وتدوري وان تناي يعني نا دور امن العام لحمو دري عفرين امن العامه يا حكومته لبلبله نواي ما بلبله ام بحسب بلبله يمكن باش لبلبله دهو او تليفون جدان بلا كرن كيشا كوي خوانه كي قلي خوانه معني قلتي يعني البلبله كاك اسمت البلبله فصائل نمانه يعني جروبين شكدار نمانه هانا هندكن يعني كاس حار فصيلة بلكي يعني 4-5 مابن بس تدخلي او ناكن يعني تدخلي مالا ناكن كاسي روتا او ناكن استنجي ناكن باشه يك مثلا حقي ويها تخوارن بن بيكرن لهم بريوي تشيبون بچه سريل كدري بدا يعني ايه هاري لقلكي لناحية البلبلة الامن العام بس تتشتيوا نها حتى نها شي نبي يعني ايك بعد قاري نها لقون الجامعة كيف قاري
دو چو حوشو خو و ده حوشو خو دارنشت و تا آستانگی تنبی آها يعني او بن بيكرنين كباري هابون ام بحسب البلبك نمان نا قتشتن هابجي يعني یک او فردی دبن بس تتشتی هانا تبیب ناوی فصیل و ناوی نمو يعني باشا قالك سباس ام حظكم براسي روشة عفريني برب باشبوني وبتشا زهر دميد بيجم كاك سمعت يعني خلقي ما بقرنا جين خو مالين خو باشترا مثلا تبيجي او مالين كو عرب جي دركتنا مالين كردان حطانا قالك جوان مالان فالانا بيويستا خدين وان مالان خلقي منا كردي ماين عفريننا وقرنا وان مالين خو شالای وگرن و هم جی حرو و ترگوتی هم تلیفون خلکی خودکن که وگرن گند مالتا آوا اسمت خليل سروكي خوجهية أنا كسي جبل بلا عفريني سر تریم